aku lagi inspirasi kayak tugas bahasa Indonesia iki kayak komik apa yo komik dulu awakmu wis garap baru biasa yo garap karep ayo wis ayo dibalik buku wis ini wis ketemu kan perempuan patriot Kalimantan tuh sih ini ini komik ibu kok imajinasi ini dewe terus gambare ini gambar dewe makanya aku ngerti sini kok speaker kok EPS an ayo nang Excel tidak mampu bentar kak Omamu sebelah. sama aku kok indah itu tidak apotik SMA siapa itu? yo SMA suka itu lurus lama kan sih Oh iya. yo tapi sudah kak PSM kapan Senin an. atau Senin Minggu aja. atau Minggu aku ya wes nek malam Minggu wes tapi nek saiki ayo olahraga Ayo. Bal-balan. Bal-balan nang iso. terus aku Badminton. volley so Iso. wes badminton tapi nek badminton ini tak beda raket ya aku nyelonkan lu ya Iya tak sini. ya wes tapi apa ya saya Lagi jam jam setengah 6 ya apa ini itu tugasnya bener engko ae aku wis disusul terus mulai saya wis ya wis Oh iya, untuk apa le? Pembahasan wiji. Oh iya. Lah kau ini pintenan, Mbak. Petongnya mulai. Ada minyak nih. Pinten. Betulas ya bu. Iya le, LPG ini le. Nggih. Wes iki tok ah. Ente, Pak. Dulu. Oh iya. Dikongkon ibumu ta le. Nggih. Telur ngipi. Sing setengah kilo. 13.000 le. Kali ini. Pemane le. Tak dewekna ya le, ndok le. Nggih. Wes ale. Berapa kilo ini? Sing endi le? Berapa ini? Iku 5. Nek iki 8.000 le. Gimana ini? Pun ini bu mau. Pinten. Tak totale sik ya le. Nggih. Petang puluh ewu le. Oh nggih niki atau nih? Sik ya le. Nggih. Iya le susu le. Nggih. Pun Hati-hati ya le, oleh gawa. Awas Oke. pecah. Suwun ya le. monggo. Oke, hati-hati le. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi
yasbu indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, panjenengan paringi rezeki sing kathah ingkang barokah. Ya Allah, panjenengan paringi ilmu manfaat ing dunia lan akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.